ikaze kuri No Lie. Nta kinyoma rero aho dukubitira ikinyoma hakubuye. Human Rights Watch yongeye gukubitira Kagame mu ideyi iti nyuma y'imyaka 6 yose Kizito yishwe, u Rwanda rukomeje gukubita ifuni abashaka ubwisanzure mu kuvuga no gutanga ibitekerezo. Aha baravuga ko yaba ba Karasira, ba Cyuma Hasani, ba Victoire Ingabire, ba Jadira Ihorahabona, Anwar John Williams n'abandi ngo leta y'u Rwanda itabarebera izuba rwose ibakubita ishoka ngo idacishije hita imwica. Ibi si amakuru yanjye, ni amakuru ya Human Rights Watch. Mu nkuru yabo yanditswe n'umunyamakuru Clementine de Matonge ivuga ko rwose gufunga abanenga ubutegetsi bw'u Rwanda kuri ubu bamaze no gukatirwa imyaka 30. Tukiri hano rero turababwira ko uwitwa Jihad ngo yafunzwe akatirwa imyaka 3 yose, ariko mu by'ukuri Jihad arazira iki? Niyo mwarakurikiranye neza bivugwa ko Jihad uyu ngo yafashe video ngo nako yari afite group ya WhatsApp. Iyo group ya WhatsApp hakaza umuntu agashyiramo video y'urukozasoni y'ubusambanyi ya Yamano, ngo uko Jihad yafashwe ni nyiri WhatsApp, ariko iyo group nk'uko mubizi amagroupe bafite abantu benshi bayandikamo, wayishizemo ayo mashusho rero ntagafunzwe, ariko Jihad niwe ufunzwe. Bamwe bakavuga ati Jihad ararenganya, ariko aguye mu matsa, reka aguye mu matsa, ariko kuko Jihad mu by'ukuri cyazira arazira Victoire Ingabire Umuhoza. Marabyibuka higeze kubasaga abanyakigali bari kuvuga ngo Victoire Ingabire Umuhoza ngo numwicanyi, ngo numugenocideri. Icyo gihe Jihad yaje gufata ijambo we n'uriya mu DJ Brian, nuko baravuga batari ko ibyo mwavuga ni mwakwibasira umumama uriya n'umubyeyi. Ako kantu FPR yagataye mu gutwi rero ihita ibona ko Jihad ari umusempatiza wa Victoire Ingabire, none amusanze muri gereza. Nimuzajye gushakisha ngo ni ikibazo cyo gusangiza amashusho y'urukozasoni kuri WhatsApp, kuko si nayo wabikoze. Nuko rero bimeze, kuko FPR iyo yakugendeye runondo rwose birangira n'undi gutaye mu mvuto, iyo ugize amahirwe n'ikwice. Burya rero ngo ndi umunyarwanda burya ngo yapfuye rugikubita. Biravuga mu gihe Jean Damascene Bizimana akomeje kwigarika abahutu no guhakana ko atonze amasheka yabo, abanyarwanda bamwe batari ko mwinjiji ivuga ndi umunyarwanda ariko yarangiza kazana amoko inayitaza ibiri kuvuga ibiki. Umuntu witwa Maître Bene Ntaganda nk'uko twabibabwiye mu nkuru yacu yabanje rwose yamukoreye mu ngata ati nyiri kirimi kibi yatanze umuroze gupfa. Aka kanyishe rwose banyarwandakazi, aka kanyishe nyiri kirimi kibi yatanze umuroze gupfa. Uwo ni Maître Bene Ntaganda, uyarazwi cyane muri politiki y'u Rwanda. Ahakunda kuvuga hari wazanye amagambo nka torotagabane cyangwa imeneke muri politike, cyangwa se aya avuga ngo umunyapolitike kayihayiho, bivuga atari wa wundi waguzwe cyangwa uhembwa gusa. Ndi umunyarwanda rero ngo burya ngo yapfuye rugikubita kubera ko ndi umunyarwanda yaje n'ubundi ari gusibanganya ibimenyetso ngo by'inkotanyi n'amabi zakoze muri Kongo no muri jenoside zakoreye abahutu. Ubwo mu rwego rwo kuvuga ko ndi umunyarwanda biziha iturufu zo kugenda zikikorera ibyo ziboneye byose ku bijyanye n'amoko, hanyuma wavuga ati ndi umunyarwanda n'amoko ahari. Ibi kandi ngo bituma abatutsi biharira imyanya ikomeye cyane ngo mu butegetsi, ariko wavuga uti ndi umunyarwanda hano nta bwoko buhari. Mu yandi magambo ngo ni iturufu rwose ikomeye cyane y'ikiryabarezi. Ngayo nguko ku rundi ruhande abantu bakibaza batari ko kubera iki kuba leta ya Habyarimana yagenda ba minisitiri b'intebe bahora ari abahutu. Ere kuri Celestin, harya ni Celestin niyo kahambirwa. Uyu sinzi nawe yagiye yaje kuyabangira ingatanga ajya Canada, arangije aragaruka. Celestin Rwigema, Pierre Celestin Rwigema yaje kurikira Twagiramungu Faustin, bose n'abahutu.
hakurikiraho niba ari uriya ngo wagiye muri FDLR ninde harya bakamutahura uyu wa APM niba ari Dogiteri Sumbaze, hakurikiraho Anastase uwo muri PS, bose ni abahutu hakurikiraho n'abandi kugeza no kuri uyu Justin Nsengiyumva nayo muhutu. Abandi batari kuri ni ibiki abanyarwandakazi iyo abantu bavuga ko nta moko ariko pozisiyo imwe akaba ari iy'ubwoko, mu yandi magambo ngo FPR iracyakinisha ubwoko muri politiki, nubwo ibihakana iracyakoresha Arusha ariko igakoresha mu nyungu zayo, bata abahutu bose ikabita ko aribo bayobozi ba guverinoma, kubera ko mu mahanga iyo bayibajije bati abahutu bari he tuvuga ngo nibo bayoboye guverinoma n'ikemegembege ba minisitiri b'intebe bose bayoboye za guverinoma n'abahutu, ubwo biravuga ko rwose twebwe turi pe y'abatutsi harabwenge ngayo nguko reka tunyarukire kuri M23. M23 irigamba kwica koloneli wa FDLR witwa Ukwishaka Nouvelle bari mu bayobozi bakuru. Ibi bivuze nyuma y'uko FARDC yikubise inshuro mu gitero cyahitanye Wiringoma tuza kugarukaho mu kanya, ngo wavukiye mu Ruhengeri ubundi wari waravukiye mu Ruhengeri hanyuma aza kujya muri Kongo, yitwa Wiringoma ariko amazina yo mu Ruhengeri yumvishije watumutwe ngo kimwe na wa undi nagana urirahe mu Buholandi nawe ngo yavukiye mu Ruhengeri. Aya ni amakuru bari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. M23 irigamba kwica uyu koloneli wa FDLR mu rwego rwo kuvuga ngo reka twihorere ntubuze umujyi yicibwa. Ndibutsa ko nubwo yakwica uyu koloneli n'ubundi ari abanyarwanda barwana n'abandi banyarwanda, ubwo n'umunyarwanda wishundi nta mugongomani babigendemo. Aho abanyarwanda mukaho menya ubwenge, iyo umunyarwanda yifata umu FPR akica umu FDLR agira ngo se simwe muri kwigabanya niko ngibyungukiramo abanyarwandakazi. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ngaravuga nk'ingabo z'umutwe wa FCM turazishe koloneli Ukwishaka Nouvelle wari umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa FDLR. Koloneli Ukwishaka rero ngo yarazwi nka mwene Sikare, yarasanzwe ashinzwe igenamigambi muri FDLR. Amakuru avuga ko Ukwishaka yiciwe muri teritwari ya Masisi hakomeje kubera imirwano ikomeye hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa riba mu FDLR, akaba yicanywe n'abandi barwanyi benshi. Uyu ngo yarashinzwe igenamigambi, ntibyumvikana uburyo umuntu w'igenamigambi ajya ku rugamba. Iki gishoboka ko ari cya kindi cyase muhanuka, usibye M23 bivuze nta wundi muntu wabyemeje. Ubwo rero ni ukugira ngo boroshye nibura bavuga ko ibintu biri kugenda neza ku ruhande rwabo, kuko kuva Wiringoma yakwicwa M23 yabuze iki ayimira n'ayicira, yabuze ikibwira abakunzi bayo ku buryo n'urupfu rwahishwe. Tunyarukire rero ku yandi makuru yo kuvugwa. Koloneli Wiringoma rero ngo yabashyinguwe mu ibanga rikomeye. Abanyamasisi rwose n'abanyarucuru barababaje cyane, ibigaragara batekewe imitwe bate rero babwiye ko bagiye kuganira ubutaka no kubaho kwizana kwabo, ariko mu by'ukuri uwo barwanira arashaka mu by'agaciro ikibazo cyabo ubwenge wagira ngo bahubitse mu gifu, ntabwo bazi kureba uko byabagendekeye 2012 bakarwana, ariko nyir'ubwite akabwira ati murwane muhunge, yamaze guhamagarwa na Obama. N'ubu rero niko bigiye kubagendekera. Abanyamasisi bene data mukanguke kuko ibintu byarakomeye, nta muntu ubanga, ariko ikibazo ni uko iyo atari we wirwanda ikibazo kiba gikomeye cyane. Ngayo nguko Wiringoma rero ngo yashyinguwe mu ibanga rikomeye, kuko ngo batinyaga ko no kumushyingura drone ishobora guhitana umuntu. Ibyo bikorwa mu ibanga rero, hagati ya M23 nta kintu ivuga yararyumyeho, burya ngo hatakanyira ubukozwemo naho butereranywe n'akakinumira. M23 rero bwatereranywe n'akebo byose komandoma yose ngo yakuweho
n'amakenga rwose ngo yarakomeretse bikomeye. Ngayo nguko rero uyu munsi rero ni umunsi mpuzamahanga w'ama-ONG ku isi, yishimira ko ONG zifasha abaturage guhumuka kumenya ubuyobozi bayoboye uko buteye n'uko bukora, ndetse na porogaramu zibafasha kwishyira ukizana. Hagati ariko mu Rwanda aho Kagame yazimaze azirukana, zirimo n'insengero nyinshi yarafunze arazimara, hasigaye abamuvuga ibigwi ni nk'aba Rutayisire nawe, ariko bari bamurabye ivu umunsi bafunga insengero, akavuga ati ibyo ntabwo bikwiriye, Perezida Kagame agomba kubimenya, yaramurabye ivu da. Ngayo nguko hasigaye rero abantu bamuvuga ibigwi nka wa munyabyumba w'umukiga Apotre Kiryabarezi, Apotre Mutabazi kuri uyu munsi turi kuvuza ubuhuha. Ngayo nguko rero Kagame azafungura insengero se n'ama-ONG areka kore wapi? Ikibazo cya Kagame n'ubutegetsi bwe bibwira ko aribo bazi ubwenge bonyine, kandi ngo aribo batekereza neza, ngo nta muturage utekereza neza ku buryo icyemezo cyabo ashobora kukivuguruza. Ibyo bintu bitandukanye n'amahame ya demokarasi. Hari amakuru avuga ko Kagame hagati y'Abarusiya n'Abanyamerika ari nko hagati y'umupfu n'umupfumu. Kagame arimo arajongora ikarita, ari kuzijongera ngo areba Abanyamerika nibavaho bakemeza gushyira Tshisekedi 100% uko azabigenza, akazazana Abarusiya. Rero ni ugukina urusimbi, kuko urukiriye nabi imwe barakurya da, uraribwa. Uraribwa induru zikavuga. Politiki irandikira rero, twibutse ko twe tudahagana ko turi abanyapolitike. Twe tuvuga politike tukanayitangaza. No lie, ni ikiganiro nta kinyoma, ni ikiganiro ukurikirana hano mu makuru ya politiki asesenguye neza, kandi rimwe na rimwe nta kurakara, nta kubabara, ndetse nta n'uwo dufitanye ikibazo. Ni amakuru, muzamenya ukuri niko kuzabatura. Uwiteka abane namwe, bye bye.